بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. عزتي لبيت مسلم أخونا أخت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا شكلنا أوامنجي مي أبومجي معاجن مقصدكي الله سبحانه وتعالى جمي وحي بسول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين كما عمل كرون. الله سبحانه وتعالى مياتك وحي كربا أنجوني كليجفان مؤمنون هدوما كد باشة هدوما كد دينمكي مؤمنون لا با منفع قرآن كمكي. هذا أوامنجي مي أبومجي بيرمكي أوامنجي إيمان كان ورغد كرون تازا كرون كرون إسلامي عقيدة هردنا كرون. سببكي أغمنا ميد أغمن ستين ست مسلم كما دعوة كرا من مسلم مجتمعوغا مفن فاحش كنت تكا منكرات أغمن بينون إصلاح كران مي إصلاح همين أغمن دويني أغمن عقيدة ورغو دوغي إنكم مريغ درسوغا أغمن بينون بني عقيدة كي كباكما إسلامي عقيدة එමච්චක බිනාවේ පවා කන්තතක කී කොබෑකන් කුරාන හදීසුගා ලීග ගෙනස් දිනු දුආයක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අගොණන් ඉඛලාසරිකන් දෙවවා හෙව්බස් බුනුමුගේ හෙව් තෞෆීක් දෙවුන් අදී තියලෝ බෙත අඛුන්නා උඛ්තුන්නන් කනුලා අඩුස්සමුගේ හෙව් තෞෆීක් දෙවුන් අදෙන්කම අගොමෙන් බලාලම මේ ඉස්ලාමී අකීදා වරුගද නුවේ أغمنك عقيدة هردنا نواه هندكو أغمنا مين إفجس كمن إصلاح النكروين إنكمون ما فيكم إسلام دين وجودا غيره إمي بودا بار ولي فواني مي عقيدة هردنا كرمك مچا إنكمون أغمن مفرطة بلالم بكوبايتو عقيدة إكي أغمن عقيدة ميكيني غهيغالا ميوايكتو نوتا عربي لفظكتو كباتو ميغا حقيقتك لو بتاخنا وقتون عقيدة كي عربي لفظين ايجي معنى كي اوغمن هيتون تدكو كشوركو قبول كرنجه كانتتكين يبوي اكانتت اوغمن هيتون تدكو كشوركو قبول كرمن ميديفوا نمكي عقيدة اهنكمون ايمان كمغه حركون اوغمن بلالايرو مولين بسيمنيني مي عقيدة يقولي كانتت هيتون تدكو كشوركو قبول كرنجه كانتت إنكمو مي عقيدة هردنا نوه أو منن إبجس كمن إصلاحا همين نوه جنوين إنكم أقول من بلالما كيرد القرآن كي الله سبحانه وتعالى أقول من دي حياة باجور كرمتك أقول من دوا فوا إمي أقبل هدية القرآن به قطن أقول منا كم سورة معلومات كله بني لبيفا القرآن کا ونی ستے کا سادہ سورة می ستے کا سادہ سورت کے تیریں فست اڈھے حسورت کی مکی سورت باقی ہوری سورت کی مدنی سورت مکی سورت ہوگا میگن مقصد کی عقیدہ کے مچنگ الیالوالو الله سبحانه وتعالى کے کونتکم بیان کروں اللہ کے کشکلدم ونتکم بیان کروں الله سبحانه وتعالى إنسان مرم فهو ألون دروان كم جه واهك إكمن الله كشكولدم وديكم واكم جه هكيتا قرآن كي حق ويتشكن سورج واكن نرك واكن أدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جه رسالة كي حق تدو رسالتك
මුලින් වෙස් අකීදාගේ මෑගණු මේ උසූල් තකේ මේ අඩ්ඩේ හසූරතුගා බයන් කුරේ ෆෝනි දැන් අගොම බලාලම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මක්කාගේ හේද කුරවි තේරහරු හේද කුරවි කොන්කම කට්ටක මේ අකීදා හර්දනා කුරගු මට්ටක එහෙන් කමුන් ඉස්ලාමී අකීදාගේ අසාස්තන් අගොමෙන් එංගෙන් වෙජෙහ ඒ අසාස්තකන් ඊමාන් වුමුගේ මානකි කොබාකම් වෙස් අගොමෙන් එංගෙන් වෙජෙහ එහෙන් කමුන් ඊමාන් වුමුගේ මේ මාන අරබි බහුම් මිකියා අත්-තස්දීක් වල් කබූල් මේ ඊමාන් වුමුගා එකුලෙන් ජෙහ හිමෙනෙන් ජෙහ තෙදුකො කෂවරුකො කුරුමා එකුගා කබූල් කුරු මේ කබූල් කුරුමගේ බය නැතිජ්ජියා කිතම්මි වරකන් එමීහෙකු ඒ රංගලු කමෙක්කම බුනිකම් ගාවියස් අල්ලාහගේ හදරතුගා කබූලෙන් නුකුරවෙන් එහෙන් කමුන් ඊමාන් අල් ඊමාන් ඒගේ හිමෙනෙනි විදෙමාන අත්-තස්දීක් වල් කබූල් තෙදුකො කෂවරු කුරුමා එකුගා කබූල් කුරු මේ කබූල් කුරු නැතිජ්ජියා දෙන් තෙදුකො කෂවරු කුරිකම්ගා වියස් මුමින කන්නුවාන එහෙන් කමුන් අබූ තාලිබ්ගේ ෆාන මුමින කන්නුවේ අබූ තාලිබ්ගේ ෆාන විදාළුවේ ඒ බේබේගේ දරිකලුන්නේ තිවි ගෙනස්තින් දීනකි රංගලු දීනකි එකම කබූලෙන් නුපුර වෙන එහෙන් කමුන් මුමින කන්නුවේ එහෙන් අගොම බලාලම මේ ඉස්ලාමී අකීදාගේ හිමෙනේ මේ අසාස්තන් ඉස්ලාමී අකීදා බිනාවිෆවනි හකමගේ මච්ච ඒ අල්ලාහන් ඊමාන් වුන් මලායිකතුන් ඊමාන් වුන් ෆොත්තකන් ඊමාන් වුන් රසූල් බේකන් ඊමාන් වුන් ආඛිරත් දුහා ඊමාන් වුන් හෙවුම් වරා නුබෑම් වරන් ඊමාන් වුන් මිකම මි හකන්තකන් අවගොම්ෙන් බලාලායරු මුලින් වෙස් අකීදා ගුලිෆෝනි හිතුන් තෙදුකො කෂවරකො කබූල් කුරංජේ කන්තත් එමෙ අගොමෙන්ගේ වාහකයාගේ කුරිය දායර අගොමෙන්ගේ සිකුණ්ඩීගේ අගොමෙන් බහට්ටන් ජේන ඊමාන්කම්ගේ මාන අල්ලාහන් ඊමාන් වුමේ බොනුමගේ මාන තෙදුකො කෂවරකො කබූල් කුරුම් මි දෙමාන එකුලවේ ගොතන් ඊමාන්කම් මෙහෙම් බොනුමුන් අන්නානි මාන ඒකම අගොමෙන්ගේ ඊමාන්කම්ගේ ෆුරතම රුකුණ බලාලම අල්ලාහන් ඊමාන් වුන් කොබෑතු මීගේ මානකි එල්මෙරින් බයාන් කුරවනි අල්ලාහන් ඊමාන් වුමුගා හතරු කමෙන් එබ හිමෙනේ ඒක මානකි හතරු කමෙන් අගොමෙන් හිතුන් තෙදුකො කෂවරකො කබූල් කුරන් ජෙහෙන එමෙ ෆුරතම කමකි අල්ලාහ ඔඩිගෙන් වාකන් හිතුන් තෙදුකො කෂවරකො කබූල් කුරු දැන් අගොමෙන්ගේ සුවානුන මේදු උෆදේ සවාල්තකෙන් වුජූදුගාවා කොම්මෙච්චකි ෆෙන්නෙන් ජෙහෙච්චකේ මේ අගොමෙන්ගේ අදාවාත්තරින් අගොමෙන්ගේ අකීදා හීනර් කුරුමට්ටකා ගෙනස්තේ වාහකතකි නොබෙතකුනා උක්තුන් වුජූදුගාවා කොම්මෙච්චකි ෆෙන්නෙන් ජෙහෙච්චෙන් නෝ mi javuge terege wa zarraataken algomenna kan nufena ebe we zarraatake namas algomenna wara saaf kun ekantan engene irge dodi ele kommetane ga algomenna fennene zarraatake baak eno migota balala algomenna desechen nufen den algomen mi buna microscope alagen algomen bala belun take ko baato wujudu ga waaychi take algomen nufene em allah me ala keninu algomen vishnu mattaka algomen misale kiyal allah subhanahu wa taala wodigem wa kan hitun tedukok kashawrko qabulu kurun evves kahale shakken neggotuga me allahan imam bumga amme furatama kama kyakom qabulu kuranje devana kamaki allah subhanahu wa taala ge rububiyyat hitun tedukok kashawrko qabulu kurun agom me kya rabbul alamin haddawa genguluwa ilah muli kainat haddawa genguluwa farataki allah kainatuga waha echen heddai farataki allah e gengulwa farataki wes allah ekan hitun tedukok kashawrko qabul kurun yen arabin mikeni rububiyyat adagom meka rabbul alamin rabb yen arabin keni rububiyyat lobeta khunna utum mi rububiyyat mushrikum wes qabul kuri allah ge rububiyyat makkah ge horiha mushrikun qabul kuri namas qabul nukuri kochekan algom menge mi iman kan furiham gen dairo algom men engene devanakamaki timmanakamaki allahන් ඊමාන් වුමුගා අගොමෙන් ඊමාන් වාංජේ කබූල් කුරංජේ timmanakamaки allahගේ උලූහියත් මේ මස්තල ජෙහෙතන් කොලච ei ekkawanta ilahukan alukan veve farataki ham ekan allah subhanahu wa taala kan hitun tedukok kashawrko qabul kurun මේ මිකෙනි උලූහියත ගේ මානයගා ඉල්මරින් බයන් කරබනි ikhlasul ibadati lillah alukan ham ekan allah khalis kurun ehkam allah wahi kurban innama ilahukum ilahun wahid
te baami hunge ilahaki ham emme ilahaki en awgomen arabin ke awlani tauhid ekkawantakam Allahuge wahdat ekkawantakam hitun teduko kashawar ko qabul kurun en evves faratakan alukam nukurawe alukan haqwa farataki ham emme faratan ei Allahuge uluhiyat qabul kurun mi uluhiyatan makkage mushrikun inkar kuri rububiyatan inkar kuri enkam Allah subhanahu wa ta'ala kirid Qur'an ga wahi qurban gawni wala insatahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim kalege fane baami hunna udutaka bin heddevi ka ko he sual qurba fi nama emi hun jawabu ga be bune kiketo khalaqahunna al-azizul alim gada kiritu anta kantatta molodde nodigam ba Allah heddevi emi hun rububiyata inkaran nukure qabulu kure names inkar kuri uluhiyata Allahuge ekkawantakan emihun qabulan nukuri ehenkamun emihun bunun Allah subhanahu wa ta'ala wani kirid Qur'an ga bayan kurba emihun mi bunani Allah subhanahu wa ta'ala ga nabiya Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam Allahuge ekkawantakam gwala vima emihun mi bunani aj'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab ei sababaki ebaamikun alukon kuramun diyai gefulu washagin tinsteka fastolos budu bahattagin e budu tak ehenkamun emihun bunani mihuriha ilahun taken emme ilahakan adaleti hada hebwa kamak qabula nukure emihun emme Allahuge uluhiyatan emihun inkar kuri emme agomen ebeje Allahuge uluhiyat hitun teduko kasawur ko qabul kuran alukum bebe farataki ham eken Allah subhanahu wa ta'ala kan Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratak kuttam bumuga algomen wasilataka beenun nuwaka e duniyage usulun nun algomen Allah ga hadrata med wistan jehen duniyage rasas kaluna hame diumattaka wazirunna secretaryinge ehitaken hoden je Allah ga darbara kuttam mattaka durtabani hulifa annamvi Allah subhanahu wa ta'ala wagutun ijabu qurban enkamu makkah ge mushrikun ekalefaanu mi gotan emigunna goale vi men bunane bal aharumen mi butaka kan nuna alukan kuren aharumen alukum mi kurani Allah se names timen mennaki faafirina baati ve mi salih rangol alunge sifataka ke mihuri eme mimigum mederi kohemi deni e wasilan emigum beenu kun eme emigum buru ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa timen Allah ga hadrata kuttamu mattaka wasilataka me beenu kun Allah subhanahu wa ta'ala ekan inkar kuru bayan kuru bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam medir kuru me lobe takuna aktun Allah uluhiyat mi Allah ang iman bumga gomen qabul kuranje hatar kom ge teren timwanak uluhiyat Allah ay ekka wanta ilahakun ilahu nu eng ibis farata ka gomen alkom men nobe alkom meveni ham ekan Allah hatarona kamaki Allah ge sifa fulta kasha isma fulta kan gomen iman bu hitun teduko kasawar ko qabul ko Allah sifa fulutake waakan Allahan isma fulutake waakan e sifa fulutake ki agomenge sifa e wattar sifatake kamga vies ega haqiqa agomen nak nenge misalak agomen nan ebe fene names agomenge fenumaki waki daarage terege ba fenuntaki agomen fennani agomenge kurimati ge waachen agomenge kurimachan horhen atu jenu den agomen nu fennan ekam Allah subhanahu wa ta'ala ballawa udigimba mi as-sami' wal basir mi sifa nisba bima tafat makhluk takunna emim Allah subhanahu wa ta'ala sifa fultake waakan e sifa fultankin nota isma fultakin aiswa goten ebis kale badalen ege tahrifen nugenas e aiswa gota qabul kurun ebis kale shakken negotuga Allah sawa udigimbe kihinakun assawa udigambani ham Allah muladden udigambani Allahuge zaatu fula ekashigam wagotan Allah assawa udigam awgomen adu eveni waki hisabakum waki mingandege terege names Allah subhanahu wa ta'ala assawa udigambe e Allahuge kashakula dum wantakamak me mi sifa fulta kata isma fulta ka awgomen imamu hitun teduko kashawar ko qabul kuru dika awgomen balalama awgon gadu bebe names mi markazum beruge tibaykan adennu iwe eka Allah subhanahu wa ta'ala agamenga adutan assawa udigembe ege kuda misale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihen anhena koisa shakwa kurani firmiha behegoto age wahakege tafsira kannun dambenu hamakan ishara kollan Allah assawa udigamba gwen Aisha ge fan bayan kurbi goy
firmiha be gotun shakwa kurvima haingudu matin Allah subhanahu wa ta'ala wahi bawal ba miyangawni qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. kalege faanu gari hen aiso shakwa kura anhimmiha ge adu Allah subhanahu wa ta'ala assawa udigem fi Allah subhanahu wa ta'ala assawa udigem ba ballawa udigem ba ilah Aisha tuge faanu idalwani Allahuge assawa udigatumuge molukamaye timen kamanage gandoruge terege anhimmiha shakwa kuri timen ekan adu nevene names Allah subhanahu wa ta'ala hain udumatin assawa udigem Allahu akbar mi Allahuga kashakuladum mi kashakuladum wantakan libigem wa farataki hamekan Allah subhanahu wa ta'ala ge zat fulukan ehm faratakin esife libigen nuwaka Allahuga sifa furtaka ki agomenge sifataka effada sifataka ennu ehkam Allah wahi kurabani laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir eilaha effada wegen wa evves faraten nete ei aswa udigem wa balla udigem wa ilah mi effada kurun tashbih kurun mi islam deenuga huddakan tattaken algomen bala gotashe balani nu algomen hem bunumuga hakkenne e ilahuge zaatu fula egashigem wa gotan Allah aswa udigembe ballawa udigembe dena udigembe deke udigembe algomen naken hakikatan nenge nu sengene iradi malan algomen nakan nubele mi loluge nenge baare e baarli bene qiyamad dohu Allahuge zaatu fula fenumuge baar miduni matiga evdes insanage lolakan Allah devwa fenne ehka Musa alayhi salam sedi wadagatem Allah wahi kurabani lan tarani duha kusnu fennane duni matige nete namis mi farwade ballawa wadagannawas walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani mi farwade ballawa wadagannawas mi farwade huritanege hurejjanama kalege faana timen ilaha fen wadagannawan falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa Allah subhanahu wa ta'ala ge zaat fulugen nur e farwada mata tajalli wum e farwada funu gendi Musa alayhi salam me funite odaga e la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir e bes me da kunne mi dunya me names e bar libene lobe takhunna waqtum e duha ki qiyamat dus e sorgega mativeri emme mativeri ni'matakkam ga annani Allah subhanahu wa ta'ala ge wajhful sorga wantaveri innan Allah subhanahu wa ta'ala kashfu koddebu e edohoge libene bar bima lobe takhunna waqtum awgomen insanunge meduga wes belumuge tafatan e bohori e Allah haddawa fa makhluqunge meduga meha bodu tafatan hori khaliq wanta jabbar wanta Allah makhluqun na medu kya bodu tafatan bani bima Allahan iman bumuga himenani mi hatarukan Allah wadigamba kaman iman bum ඒක මානකි හිතුන් තෙදුකොක් කෂවරක කබූල් කුරු වුජුද් ගව කොම්මෙච්ච කි ෆෙන්නෙන්ජි හෙච්චන ඒක කුඩ කුඩ මිසාලංග අවගොමෙන්ගේ සුවානු නටක මුල්හිදක් අවගොමෙමිකියා කොමියුනිස්ටුන් ඉලාහක ඔඩිගෙන් වාකන් කබූල් නුකුරාමිගු එමෙන් මුනනි කලෙමෙන්ගේ ඉලාහුනි කම් දක්කා බලා මුනේම මුස්ලිමකු මිකුරිකම කි මෂිකුලෙන් නගාගෙන බොලුගජෙහි ජෙහිමෙන බුනි තිකොන් කමෙන් එතිකුරි එනබනේ මියුනලේ කනේ අල්ලාහ් දක්කම් වෙගෙන ඒ එන විස්නාදින මට්ටක එකන් තක්කුරි මේන කොට දියයි කාදී විදාලුවනේ කීවේ ජෙහි මුනේ එන බුනි තිබෙන නම් අල්ලාහ් දක්කා වලාට කලෙමෙන්ගේ ඉලාහ් දක්කා වලාට එන දක්කම් වෙගෙන මේ ඔළුනේ එන මේ ආසාවුන් කොට නෙමෙයි කාදී විදාලුවනේ තිකොන් කාල කමෙන් දැන් මුස්ලිමු මේහා මිබුනනි මීන කාරෙන් අහා බලාෂේ කිහිනෙන් හෙවි නුනේ බොලු ගරිස්සනේ ෆඩාගෙන දාවර මුස්ලිම් මියා සවාල් කරබනි එන කාරේ වුණාෂේ රිහුන් දක්කාෂේ එන කබූලෙ කුරෙන්නුන් හේ රිහුන් වාකන් රිහුන් දක්කාෂ වගතුන් තිබෙන අල්ලාහ් දක්කාන එන විස්නාදින මොගතුන් බයන් කො එම කබූල් කුරන් එබෙජේ වුජු එබෙ වේ එකම ගේනන්නු දෙක්කේ ෆබුහිත අල්ලදී කෆර හසබුන් යන්නගේ දුබන්දුයි එනමනේ මිතනගේ එතමනේ රෙහෙ තනේ ති දක්කන්නේ රිහුන් දක්කාෂේ ඒ කල්ලේ කබූලෙ කුරේ රිහුන් වාකන් කලෙන්නු දෙක්කේ අල්ලාහ් වඩිකම් වාකම් මකබූල් කුරා මට කන්නේත දෙක්කේ හැම එපදෙන් අගොම මිකියා ගෙස්ටුන්ගේ තෙරෙන් දෙම ෆිරේ කොයි අංගින් මිහ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ කෂකුල දුම්වන්තකම් ෆෙනිගේ ඉස්ලාම්ෙන් කබූල් කොෆි මුස්ලිමක කාෆරක කාවෙන නුකර වෙන එහසාවුන් වගුතුන් කාවෙන රූලෙන ෆිරමියා ගුණනි කලමින් ඉස්ලාම් දින කි කොන් කාලේ දින් ඇති ආහරුන් දෙමි වගේ කුරිමි ආහරුන් වරක බොඩ ලෝබිය අංගින් මියාදේ මහාර මුස්ලිම් අඛා විදාලවනි
kale tiwa lobi nikan dakka kihawarakan he kale lobene lobi dakka balage erunga kale mihriya kama halwa da den furta mena kariga midenne kale ha lobi wa kama banina ma imam wa erun kale me wakinwane rabuna timena imam wa ni shartege me kale mente alukan kura ilah dakka balage emi matami ghair muslimu kurimati ge chetake bahatta ga alukan me kurai emi hunga shikunne milisne gotuga fennen jene fenunima me aslu budan alukan kurumuge usul taken ayusmi gota furtama khiyale genawni den kurahumen ay den sifai den surai den buttakan ay me foden go salukan kurum pasi buttak mani masenne te hemija kale karin timenna kurum benwa swalaki kale ambi miya deke angin miya deke lobiwa kamatti vidalwani hemija te lobi dakka balash en timen allah dakkana ena qabule be kure lobi wakan emege mana ki wujuduga wa ecce dekkuma ki lazim kamen nune fenuma ki lazim kamen nune names qabule be kure hame egotuga mati muye bodu kainat wujuduga miwani kaina mi hingani waki nizamige dasum e hinga farata ki allah ge zat fula go men dekke kan den algo men ge teren bayinga khum mi buna bun huri hatane ge wodigem ve nun ei ghost jumlen e jumle ben nukure ven huri hatane ge allah wodigen ennuwe huri hatane ge allah subhanahu wa taala ge ilmu ve Allah subhanahu wa ta'ala ge bellumuge dasuga gummani Allah wodigum mani arshuge matiga kongotakakkan Allah mula dena wodigum mani duniyage matiga ekak abisnu ekama meduga swal kuruma kiwes islam dinuga hudda kamenno e agumenna kishigum bakantattakenno ema aqida ge terege himene mikantattakan agumen iman wange beje Allahan iman bumga mi hataru kan agumen hitun teduko kasawruga qabul kuranye Allah wodigum wakan Allah ge rububiyat Allah ge uluhiyat Allah ge ismu furtaka sifa furtaka e isfa wa gotengi biskala badalne ko eirum bunweni mineki allahan iman wa mihiki erun ena qabul qur'an kainatuga wa kame bani allahuge kasha kuladumanta kamunkan allahuge irada fulan nula ebis kame kainatuga nuwaneka huriha ara bare milkodigam bani hame kan allah subhanahu wa ta'ala ade iman kamge mi islami aqida dewan asase kam gawani Allahge malaikatunan imam mugaage sataru kame ade fahuga akhirat duha begotun kuda tafsiraka danje heti kuko agun kurkollana mege batan mi hataru kame malaikatunan imam mugaabes ei Allah subhanahu wa ta'ala nurun haddawa fa wa makhluqe kan wujuduga wa makhluqe kan Allah amru kurba fa wa kan takurabu muga la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ebs halata Allah uridu minni malaikatun kibaga mulim wes nurun haddawafani allah ngalukan kurumatta ehen kamun rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj wada ganne verega rasulullah sallam baitul ma'mur weda wada ganne e malaikatun ge alukanta ballawa wada gan fu vidalwani bay malaikatun tibbe rukuge qiyamah qaimaden min wazifa ki rukuga tibuma ehen kamun allah subhanahu wa ta'ala mi insanun khalqu kurabuman irada kurabakan elan kurabumun malaikatun sual kurabi ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun timen men fudena nun he be ilahan alukan kurumattaka tasbiha tahlila tahmid bayan kurma ki kuranto fitna fasadu fadana makhluqin allah khalqu kuraban allah wa kurabi inni a'lamu ma la ta'lamun timen allah muladden odigam bame bima lobeta khunaqtum malaikatun imam bumga e malaikatun naki nurun haddawa fa wa makhluq kan agomen hitun teduko kasawrugo qabul kurende den e malaikatun ge tereng agomen nangenge malaikatun tafsili gotegga nannenge malaikatun nang ijmali gote sagagomen nangenge jibril amin malakul maut israfil migota nangenge malaika tafsili gotegga nannenge malaikatun takbesebe e ijmali gotek agomen ei allah imam wanje timane e malaikatun ge sifatak malaikatun sifatake libigem misagatu ga jibril amin ge sifa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan qurbani ekalege fan jibril amin aslu sifa ga de kodagan foni dehalatega e vidalwani lahu 600 jinah qad sadda al ufuq hasteka fefuluwe jibril amin ga hasteka feful komme fefulaki e hulwala bafina mul udres furigende eme sifa fulutake vakan agomen qabul kurambi hitun teduko kashawarko timana kamaki a hatarona kamaki e malaikatunge amal fulta bay malaikatun wazifa hawalu kurafan jibril amin ge wazifa agomen nenge rasul be kanna hame rasul allah subhanahu wa ta'ala ge wahi basulta genestebu malakul maut ge wazifa agomen nenge mihunga marhuippeu israfil ge faana ge wazifa agomen nenge talfile fomelebu emi gotan engi fawa
mi amal takan algomen iman bu hitun teduko kasawrakum mikanta ta qabul kuru mi hatarukum algomen qabul kurun je demoti timmana asasaki Allah baawale bi fotta mige hatarukum algomen iman banjene furtama kamaki ei Allah ge hadratum baawale bi fa haqqu fottaki kan basful take kan ege bis kale shakkenne devana kamaki devanen algomen iman banje kamaki e fottakuge tereen algomen nange fottakan tafsili gotega iman bu nenge fottakan ijmali gote algomenenge Quran Taurat Injil Zabur Suhuf Musa Ibrahim wa Musa minan nange fottake bese bebe emima enge fottakan tafsili gotega nannenge fottakan ijmali gotega iman bu hitun teduko kashawr ko qabul kurun dengi fottaku ga aiswa khabarta sahwa fa khabarta badal nu aiswa huriha khabarta ka ki tedu hakku khabarta ke kan awgomen hitun tedu ko kasawr ko qabul kuru dengega mansukhun wa huriha hukum tak awgomen amal kuru lobeta khunna waqtun kiri to qur'an aw mafahuga iswedi huriha fottaka bani batil fa mansukh Allah subhanahu wa ta'ala wa hikurba anga wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa muhaiminan alayhi mi fe baawal be mi huriha fatawge matte veriwa fata en qur'an aw mafawga en huriha fatawge hukum takabba mansukh hogendi den agomen amal kuranji heni kiri qur'an gawa hukum takabba mi hataru kan agomen hitun teduko kasawr ko qabul kuranji hen eirun agomen ge iman kan furhema wan ade hataruna kamakan wati rasul be timana kamakan wati rasul be kan iman bu Allahan iman bu malaikatun iman bu fattakan iman bu hataru kamaki malaikatun rasul be kan iman ege hataru kamen agomen hitun teduko kasawr ko qabul kuranji hen e Allah subhanahu wa ta'ala misakun tedumago dekko mataka rasul be kalum fonu vikan e risalan e hakku tedu risalatak shakken gotuga qabul kur emme rasulage risalate sagomen qabul no kofina huriya rasul be kalum ge risalata gomen inkar kuri enkam Allah subhanahu wa ta'ala kiri Quran ga wahi kurba anga wa fawa me basul takagumen balalam bi kazzabat qaum lutin al mursalin lut alayhi salam fonu bi lut alayhi salam ge qaum ge mihunna ekam lut alayhi salam ge qaum ge mihun lut alayhi salam ge risala dogu kurima Allah wahi kurbani kazzabat qaum lutin al mursalin huriha rasul be kalum ge risala inkar kuri enkam agumen huriha rasul be kalum ge imam la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ebbes rasul bekalak tafaad kurmannet ei huriha rasul bekalna ki Allah mista kunnat tedumagu dekke mataka fonu wa fawa rasul bekalun kan e risalat e biskala shakken gotuga teduko kasawrugo qabul kurun e mikani rasul bekalna iman bu devana kamaki rasul bekalun ge tere nangenge rasul bekalna tafsili gotega nannenge rasul bekalna ijmali gotega iman bu timana kamaki e rasul bekalun ge faratun agumina libi fawa khabartan ei sahwa fawa khabartake kan hitun teduko kasawrugo qabul kur hatarona kamaki rasul be kon imam bumuga hatarona kamaki awgomenge me ummata fonu fawa emme fahuge nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ge shariatan awgomen amal kur ei ekalege faanu wadaga tuma fahuga den huriha rasul be kalunge shariya bani mansukh kurayfa den awgomen amal kuranje ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam awgomen gineste ba fawa gota den nonnane tawratakan amal kurme den nonnane injilan amal kurme huriya rasul be kalunge risalata ki haqqu de risalata kalgum qabul kur enkam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurba angawani walladhi nafsu muhammadin bi yadihi Allah gandeva basu vidalwani la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار مسلم رواية مي أمتك ميهن جترين تمن نبيا رسالة ميه كهامه واسلو مفهوغا إكن قبول نكون هرج مرو جنمينه كي نارك وانتوريه كي يهودي كبيس نصارى كبيس دين أنني رسول سم رسالة قبول كرون إيه غوا غتن أوغمن عمل تبنا كرون إنكم الله وحي كربني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا الله سبحانه وتعالى نبي حكم كربا حكمك خلافا ابدس كم منكم إكنتن هيتون تدكو كشورك قبول مي هتركم أوغمن هيتون تدكو كشورك قبول كريم رسول بيكنن إمام وكان فرهم جدا دين فسونا كما كميوتي آخر الدها إمام مي مهم
e rukunaki emme bodu asasak akhirat duas Allahan iman buma akhirat duha iman bu enka mun kiridu qur'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga mulin bes annani mide kaman ishara kuref Allah ge wahi basuluga takoy sannane rasul sam ge hadis fulta ge sannane man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa Allah sa akhirat duha iman wa mihkam ga wanama meni kama meni gotakan hadash akhirat duha iman won emme muhim rukun akhirat duha iman bum gaves awgum nge beje tin kamakan iman wa emme furatama kamaki Allah subhanahu wa ta'ala awgum miduni du ko fadiuma fahuga alun diruwane kan hitun teduko kashawar ko qabul kuru qiyamah dus annane kan e nais nudane dohekkan mikan hitun teduko kashawar ko qabul kuru mi makkah ge mushrikun emme boden inkar kurikkan akhirat dus Allah subhanahu wa ta'ala kirid Quran ga wahi kurbangawni wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a kafir mihum bunye qiyamah du nannane Allah subhanahu wa ta'ala ki kita wahi kurbi qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaib la ta'tiyannakum Allah gandi huako basul wahi kurbani la ta'tiyannakum yaqinu was kashawarum istibami hun gatan edu sannane emin inkar kur emin buni in nadhunnu illa dhannan wama nahnu bimustaqinin timen men eggotaka bes qabul kura kamen nune maruma fa alum diruvu ehen kamun lobeta khunna waqtun kuriga sagon denne faden mi makki suratuga maganu gotega ali alwalai fawani Allah qiyamad duwas gennawanakan e yakinu wasannane do hekkan e do huga Allah maru fawami kun alun diruwafa mi bimmati ge mi kun kantak kuri gotuge hisab kitab ballawanakan ekanta sabit kurba ege hekitaken dunyawi hayatuga Allah subhanahu wa ta'ala dakkafa ehen kamun baqara suratuga Allah subhanahu wa ta'ala maruma fahu alun diruwa kamge hatar misal bayan kurba ekive to bayan kurbi visnade bumataka nikago men ege tereng khukuru khulasa ka balalama ege tereng emme furatama misalaki baqara suratu ge fansas faswanayata fansas hawanay e Musa alayhi salam ge qawm ge mihu Musa alayhi salam dimalam ibunani wa id qultum ya Musa lan nu'mina hatta nara Allah jaharatan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun e Musa timmen Allah iman bani Allah faaluga timmen dakkash فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون تبامي هنگه ترين بايكم يهم بلاغين تبا أنا بايكم يهم مچن عليك غادو اسوي ميهم مروگين ديي ثم بعثناكم من بعد موتكم اميهم مرم مفوتي من الله علون دروويمه تبامي بلاغين تبا مي مرم مفو الله علون دروواكم گيم فرتم مثال දෙවන මිසාලකි බකරා සූරතුගේ හද්දේ දෙවන ආයත හද්දේ තින්වන ආයත الله سبحانه وتعالى من وحي بصول وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته إسابة ميكم ميهكم مرافهم ميهك دورمتشن إلالي موسى عليه السلام سؤال قراني موسى عليه السلام كاكم من مري موسى عليه السلام كينتن جودا كندوان الله سبحانه وتعالى وحي قربان جوي اي موسى ميهم كاريغ بناشه غريك كتلافا مرو فوا غريك مسكول نغاغ نايسو ميها غاغ جساده جسيما اين تدف بنانه تيمن مري ميني ميهك يا صاحبون تمو إسابة مونگه تريغ سوال ඉතුරු වෙගෙන් die කොන් කහල කුලෙතෝ කොන් කහල ගෙරියතෝ අදේක තස්විලා ගන්න දාක බේන අල්ලාහ් වහී කුරබනි අලුන් දිරුවාෆා එමිහුන් ජස්සීම වගුතු මරුවෙෆවාංගේ නිකම් විස්නා වඩා ගන්නවා ගෙරි කතිලුම ෆහෝගා ඒ මරුවෙෆවා මස්කොලනකා ගොස් ජස්සීම එමිහත දුෆුනි තිමෙන මෙරි මෙනි මිහකේ ගොස් වේන මෙනි තාක ඉල්ලාලි ඒ ෆෝගන කවසේන මරුවිතෝ අල්ලාහ් සුබ්හාන අල්ලාහ් වහී කුරබ කදාලික ලිෆදෙන් අල්ලාහ් සුබ්හාන ඉහිල්ලාහුල් මෞතා මරුවෙෆවා මිහුන් අලුන් දිරුවන් e makka ge mushrikun emme boden inkar kuriyekka eggotaka qabule nukurave eme misal tam migota bayan kurumuge maqsada ki awgomen mikanta takun ibratake libigin awgomen ge iman kan taza kur ade timwana tanaki bakara suratu ge 240 timwana ay ay alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim hum ulufun hadara al maut faqala lahum allah mutu thumma ahyahum baykumihum එතන් හාස් බයක මරුන් සලාම බුමට්ට කරද්දු කොල්ලා දුවාගත් මරුන් සලාම බ
ألم تر الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت مربرون الله سبحانه وتعالى يقول موتوا مرواشي إكم كم كل دم وديكم الله ثم أحياهم دينغ فوق بايم ديروبي مي هترون مثال تيمون مثال هترون مثال كي بقرة سورة كي 250 ووناية أي رشك كارين ويرانا وحلاك سنة فتوى رشك كارين ميه كدمهم بيونني أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشه قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها كينكم يمي مروه ويرانا فوارن علون الله كاكو دروفان الله سبحانه وتعالى كينت هدد فأماته الله 100 عام ستيك هروان دنجينا مروه مارو كنوا فبيبي ستيك هر ثم بعث دنجينا فنوبي دروفي مي آخر الدعاء إمام بوم کا إمام فرط ما من إمام بانجه كم كي مروما فهو علون الله سبحانه وتعالى دروفانك الله سبحانه وتعالى سؤال كربي أين سؤال كرو كم لبست كي تدوسون دنجه كليوتي قال لبست يوما أو بعض مدوس نوت بعد وين يوتي ستيك هروان ده مروه فوت هندونو کا مروي هاويرو کے هلون هم بما ينا مغنني بعد وين يوتي لكن ستيك هروان ده الله هنا مروي كي مروما فهوغا ستيك هروان علون دروفي ثم بعث مي الله سبحانه وتعالى مروه فوامهم دروفا مي مثال بيان كربي أو من عبرتك اللي بيجت مت هذا فصل مثالك بقرة سورة كي دوشة فصل سناية أي إبراهيم عليه السلام الله حضرته قاعد دنو أي الله ربي أرني كيف تحيي الموتى أي الله ميلا دكوا هذا باندة ميلا مروه فوامهم دروفنيكم فديكم تو الله وحي كربي أولن تومين أي تمين الله قاعد نبي ہے خلق فان ایمان ونی تو ہے ابراہیم علیہ السلام کی تو ودال قال بلا نونك يا الله ولكن ليطمئن قلبنا ويسكين ما جسمتك بلالا بين مرو فومهن دراع وين الله ويكون بي فخذ 4 من الطير هتر دوني جنواش كتلباش اكرباش اي فهوغا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا دنيتي كل مفر بد مچن اني كل مفر بد مچن الا لباش الا لبوم فوغا ودال واش ثم دعهن ياتينك سعيا الله امر فلان او ما قال باش ياتينك سعيا دو فنان قال دونتك كنا دونت مودي كنا كهنا كون ديروغي بلواغين كنا وديكم مرو فوايت ديرن غوين الله دك مي فس مثال بقره سوره الله سبحانه وتعالى بيان قربا فني مي مرو مفو الون ديرووانه كم بيان قدم انوم وس مي اده حسورتوغا ماغنو گوتෙග්ගා آخرت دوس अन्नानकम मरु मफवालुन अल्लाह दिरुवानकम ए दिरुवमन अल्लाह कशकुलदुम वडिगम वाकन एकमगे हेचितके दुनिया मति अल्लाह लब्वा फवाकन बयान नुकरवा मक्की एव्वी सूरतन वन्नान नि अकीदा हरदना कुरबुमट एमे मलोबे तकुना वक्तुन आखिर दुआ ईमान बुमुगा अगुमेन जहेने मिकम कबूल कुर देन अगुमे बलालम मक्का के मुश्रिकुन एम्मे अबू जहल आइसवा मी लांकुर कुरुन फीवे फवा कशिगन इफागेन आइसवा फुणफुण कोल्ला विम्मच्चन इल्ला लबा हुननी ए मुहम्मद कलेगे फान ही कुरबनी तिमेम्मे मिगोत फीवे कशिवे तक फी कशित फीवे नेतिगेन दियम फालन दिरुबान कमन Allah subhanahu wa ta'ala mula denodigen ba kommi kama bes denodigen ba aswa odigen ba Allah hangudu mate wahi kurba inge wiki keto yasin suratu ka haddi habban ayatun katigen gossa e sura nimenden ballawala ba ki keto wahi kurba fon wa daraba lana matalan wa nasiya khalqa timin Allah me insana misal jesseviru ene hedde ugon en hadan netinito mani tikkako nikamati min ma'in mahin nikamati fentikako hedde me insana timin Allah misal jessawani قال فان ودال ويقول يحيى الذي انشاها اول مره ام فرط ما اسفس قال مثال نمونه نتم كتن وجودك النبي الله الون درفوم كشكل دم وديگم به ام مي مروم فو درفانه كان ميكانتتن algomenge kurimati govejjanam Allah gandi huwa ko bunan algomenge kantatan islahwane komme kame kurumga kuriga salgome birugannana al akhirat dose baade Allah ge darbaran hadir kurwen Allah sawal kurwane timenna मिकंतत्तका बेगतु हम नुकरे ने कंतकुरे ए ईमान हरदना उमुगे माना की ehengam hadis ko annani la yazula qadama abdin hatta yusala an arba hataru kamaka medugo sual wewige menuri insana ga fa huritanun harakata besu qur'an an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla umur heda kuri bigoin zuwan kan devvi me zuwan kan heda kuri goin jawab den jehen allah ga hadratuga wa an malihi min ayna iktasaba wa ayna anfaq muda he hodi kongotakatto muda heda kuri kongotakatto sual annan inu kurabate gotaka bes awgomenna sual nu kurabena kama nun sual kurabena wa an ilmihi fima amil
enen engune echka goten en amalu kurito nuta nukura sual kurba ehenkamun algomen adu iwen algomen nan hakku enguma pauga wes algomen ge gotan amal nukofina ma algomen ge saza bodwaneka elebet akhuna uktun akhir dua imam bunga furtama kamaki mikanta tan algomen hitun teduko kasaru qabul kum devana kamaki hisab kitab ballawaneka Allah subhanahu wa ta'ala algomen ge hisab ballawan inna ilayna iyabahum thumma alayna hisabahum Allah ga hadratan algomen emburidani den oti Allah algomen ge hisab kitab bellaw ekam algomen imam bu algomen Allah subhanahu wa ta'ala qiyamad dahum mizan qaim qurban algomen ge amat fasan qurbu mattaka ege bardan huri minbar ballawale bu mattaka hewkanta tan hisab kurven ballawale ven kirale ven wa nad'u al mawazin al qist li yawm al qiyamah emi ma algomen ekam imam ban hitun teduko kasawru qabul kuranje timana kamaki narakawak surgawak ni Allah subhanahu wa ta'ala lavwafawa tanekkan gochekkan litanan algomen lidatanun kure tanaka dammi jehni algomen emmenge masakataki narken salama ve soruge libu ei aslu haqiqi kamiyabeki duniya matiga arama ufa libuman nun kamiyabeki narken salama ve soruge libu enkam Allah wahi kurabani faman zuhzi anin nari wa udkhila jannata faqad faz narken salama ve soruge libi janame kamiyabe jannihek ade me tinkan algomen hitun teduko kasawro qabul kuranjen eirun bunaweni algomen ke akhir duha imam wa bihun ade faswana kamaki barat bodu tafsir ka danje name sagon kurukon khulasa kollanange minwaran imam bu algomen ge gina zuwanun algomen ge tereng tandar ulum filafa kama dawa kura bayen me tandar ulum filafa tibbawa kama dawa kurba befulun des waran ekasigen nuwa sual ke kurba masalem me minwaran imam bu qadar minwaran imam bu ga algomen hataru kame qabul kuranjen erun algomen na huriha kame safagen gadan furatama kamaki minwaran imam bu ga Allah subhanahu wa ta'ala huriha kame molad nodigum bakan algomen hitun teduko kasawru qabul kuru devana kamaki Allah subhanahu wa ta'ala wani huriha kame liwa fakan algomen hitun teduko kasawru qabul kuranjen ekama begatun Allah subhanahu wa ta'ala kirid Quran ga wahi qurbanga wani alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir huriha kamen udda bimuga waha kamen Allah mulad denodigem ve la yakhfa alayhi shay'un fil ard wala fis sama uduga wies bimuga wies eves kamen Allah wangana wegen nuwe huriha kamen Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga hamham huriha kamaki faalwegen bakanta eves kamen Allah wangana wegen nuwe em Allah huriha kamen mulad denodigem bak honkametto negeni alimun bidati sudur algon mitanen evveti bi emmenge khiyala fikru algomen nange gumuga kurigas Allah subhanahu wa ta'ala mulad denodigem ve ei Allah ge kashakuladum wantaka e Allah huriha kamen mulad denodigem wakan algomen hitun teduko kasawrugo qabul kurun Allah huriha kamen liwa fawakan algomen hitun teduko kasawrugo qabul kurun Allah wahi kurban inna dhalika fi kitab fategge kan tatabani Allah subhanahu wa ta'ala ga nabiya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hadis kurba angawani inna Allah kataba maqadir al khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana Allah subhanahu wa ta'ala wani udtaka bin heddumuge fansas has aharu kurin alunge huriha taqdir takin liwaf Allah mulad denodigem denewdigem waati ma kuri fansas has aharu kurin udtaka bin heddumuge den algomen fansas has aharu adadu kurambi duniyege ahar tawge tereng hisab hogento nota Allah ga hadratuga dosta kaki adada balagento e Allah ga hadratuga emme dohege digumnaki duniya matiga algomen mi adadu kura enhas ahar Allah ga hadratuga emme dohe egotuga matin algomen fansas has ahar gunafina ma algomen kinatu tasawwur quran Allah wahi kurabani wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu tebani kun adadu kura dosta uge tereng enhas ahar e Allah ga darbaruga emme doheke egotuga matin Allah ga darbaruga adad kurave dostawge terem fansa sahasar wajja kubaito azalu surang Allah wani kantata muladdenodegem waate kantata liwwa ien algumen mikeni lawhul mahfuz ehenkam Allah subhanahu wa ta'ala ga nabiyya hadis kurbanga wani awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam
emme furatam Allah subhanahu wa ta'ala khalqu kurabece ki qalame dem wahi kurabi uktub liyashe qalam bunani madha aktub kochengeti min lim ma kana wa ma sayakunu ila yawm al-qiyamah qiyamat ad-dan de wana huriha kantata ke liwashe e liw fa kantata kam mikeni lawhul mahfuz ehkum Allah subhanahu wa ta'ala qalan kande ba basul wahi kurabi nun wal qalami wa ma yasturun emme furatama baawele bi fas ayan balla walava alladhi allama bil qalam emme furatama hedde bi qalam wahi kurabi liwashe Allah kantata muladde nodigem baati e mikantatan algomen hitun teduko kasawru qabul kuru timmana kamaki minwaran imam bumuga algomen imam wanje timmana kamaki Allah subhanahu wa ta'ala ge irada fula nula kainatuga evvis kamen nuwa algomen evvis kamen nukurwen Allah irada nukurwa haida wama tashauna illa an yasha Allah wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar Allah subhanahu wa ta'ala khalqu kurbu maskula dumudigem bani e kantatan irada kurba kama khiyar kurbu maskula dumudigem bani emme Allah ge irada fulan nula evves kama mashiyata nula mi irada fulan nula kainat ka evves kama nu hingane kan hitun teduko kasawar ko qabul kurum Allah ge irada fulan lagen nune evves kama nuwane hatarona kama ki Allah subhanahu wa ta'ala ay huriha echen khalqu kurbi jabbar wanta qahar wanta Allah kan hitun teduko kasawar ko qabul kurum Allahu khaliqu kulli shay hurihaiten kainatu ga wahaiten netumuge terem wujudak gennavi khaliq wanta jabbar wanta Allah mikan hitun teduko kasawar ko qabul kurum mi hatar kan algomen hitun teduko kasawar ko qabul kurima den algomen mi qada qadar ge ebbes masale ga sawal kurakan gehen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada qadar ga waha ka dekkewima asabe kan ka aiso idalwani afala nattakilu timmen Allah ge minbar fulangi wakil hogen tibem binung he hadis kurabi i'malu fa kullum muyassar huriha kama ban Allah lui fasay ko de baba amal kuras Allah subhanahu wa ta'ala go me khiyar de baba lobe ta khunna waqtun go men ge zuwanun ge hitta kan gaisu me qada qadar ge masal tawga ma boda bahas kurwene tanen nonnane ege ago me visanje kuda kuda misale agun abadris de misale agun ge dariful agun me fonui deherufiya adifa fihare fasrufiya ngecce ganna agunuge kaariga tibbe agunuge ekorin kaariga agum mebunani teba me honikam balagin tibbe agunuge darifol emburi anneru annani baaki fasrufiyae chewingam ganige agun waranga me ala kenino agum men alun ge kantatan hori gotun agum wisdom bi Allah subhanahu wa ta'ala kantatan member kurba fawa goi e darifol airu miyai agonu buni fasrufi buni eche fasrufiya ganegen baaki wane ta fasrufiya agonu bune me beseche gannash wes nu gannaade wes agonu me buni fasrufiya eche ganegen annas agonu dariful gosfa awmuga kuriga agonu ge ekwarin karega agonu balagen tibete agonu ge dariful annairu annani me baaki fasrufiya chewingam ganegen ayro e fasrufiya chewingam agonu swa ko ba fasrufiya muni tibena chewingam ganegen bakkai sualaki bunavidane to agonu dariful majbur kuriye fasrufiya chewingam gannash kodoko visnal me agun majbur kurin to agun bone ke besete agun ke dariful go mizaja huri hay cheng agun ngengeti kurisrung agun bunali eko jakanta qur'an mi ala kenen agun men insanu na baati agun visnu matta kam misalen agun din ala kiyane jage bes Allah ga hadrata den visnalam be Allah subhanahu wa ta'ala azalus suren huri ha kam molden odigem baati ala menikame duningasu menikame qur'anikama ekanta kurma foyene meni musibata dimawanekama e musiba nimuma foga menikam ka hore musiba da huri haachen Allah wani minbar kurma wa khalaqa kull shay'in faqaddarahu taqdira huri haacha khalqu kurma foga huri hakam Allah subhanahu wa ta'ala wani minbar kurma enkam Allah wahi kurma inna khalaqna kull shay'in biqadar komme tebes Allah khalqu kurma fani wakin minbar jitire en Allah ge minbar na ge imam banje egota sa gumne bunawena jaagen pal Allah subhanahu wa ta'ala ni timenna niba kan takkur man irada kurba me timenna niba kan takkurani no men no bunawena Allah ebbes alaka majbur no kurba la yukallifu Allah nafsan illa wusaha Allah ebbes alaka taklifen no jasawa alaka kuladana wegen nuwa kamak em majburan ebbes kamage furiya ma ikhtiyar ala bani debba den Allah wani mi kanta tabba e kantatan ala qur'an kan molad denodigem baati Allah livwa fani egota ge wes e kantan ala kurma majbur ko fenne
فريم اختار على دبافن إنكم الله ويكرمني فمن وقل الحق من ربكم حقك الله دربار غيس وايتك فمن شاء فليؤمن بينو ميك إيمان واشي فمن شاء فليكفر اختيار نتو أقول من أميل اختياروغا إيمان مو إسلام دين قبول مكراني أقول من أميل اختياروغا كافر ميوني مرتد واني إبس ميك مجبور بكوريتو أمي الله ويكرمني تيمن الله دربار غاوتي دمغاكي ඒ ස්වර්ගයේ මගක නරකයේ මගක බේණු මිහෙක බේණු මගක හිඟාසේ එම මෙමගුන් ගොස්ෆියා ඔති අරහම ඔහලේ මෙමගුන් හිඟාෆියා ඔති වේන්දනි අසාබ දින් කෙබාබි හුන් අමිල් ඉක්තාර ගොති එම එබ්දිස් කමකන් අල්ලාහ් මජබුර් කුරබා ෆෙන්නේ එම කදා කදරන් ඊමාන් බුමගා මි හතර කන්තන් අලගොමගේ සිකුණි ගොජ්ජනම් අල්ලාහ් මොළ දෙන ඔඩිගම් වාති හුරිහා කම ලිව්වා ෆොනි එරුන් අලගොමගේ හිතුගා එබ්දිස් කහල සුවාලෙ නුෆෙදෙන් දෙන් ඔති ලොබෙත ඛුන්නා උක්තුම් ඒ කිබ්‍රියාය වන්ත අල්ලාහ් الله کے کبریاء ونتکن اللہ ہام قربا فنے ابس دنیا کے علکن سوال قرب حق لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله قربا ابس کا مکان ابس کا علکن سوال قرب حق او من گترین بین اخون سوال میکنه کیف تو الله سبحانه و تعالی میں کم میگوت حرام قربی او من اختیار نتی می بون مگا من کی اللہ کے علم اے اللہ کے جب کبریاء ونتکن ہام قدب مٹک اللہ قربا فوا گئی ابس میں کا سوال قرب حق අලුගමෙන් කුරාකන්ත තක අල්ලාහ් සවල් කුරබාන් සබකි අලුගමෙන් නකි අල්ලාහ් හද්දවා ෆවා අලු තෙබාමි කුන්න මි දෙමගොස් බයන් කොත් දෙවීම මිමගුන් හිඟි මෝරි ෆයිදා වෙස් බයන් කොත් දෙවීම මිමගුන් හිඟි මත තෙබාමි කුන්න ඔත් සසා වෙස් බයන් කොත් දෙවීම කීවතෝ මිමගුන් හිඟි ෆුරෙම ඉක්තාර දෙවීම ඒ සවල් කුරමුගේ හක් වති ෆරාත් එබ්ස් කම කාගොමෙන් මජබුල් දෙන් අලුගමෙන් බලාලම මේ ඉස්ලාමී අකීදාගේ මෑගඬු හකමකි මේ කන්තත්තන් අලුගමෙන් රංගල විස්න ජම ශක්කෙන් අලුගමෙන්ගේ ඊමාන්කම් හර්දනාවාන දෙන් ඊමාන්කම්ගේ අහලුවරින් නම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වාදෝඩිගෙන් ෆවනේ හුරිහාතන ගමි හුන්නවනේ නස්රා මදද وكان حقا علينا نصر المؤمنين مؤمنون حقيقي معنیگا میکنتتن හිතුන් තෙදුක කෂවරක කබූල් කරා මිහුන් නම් අල්ලාහ්ගේ හදරත් ගවනේ නියාකන් නිමිෆේ නස්රු දෙබෝ අගොමෙන නසුනු ලිබනි කීවෙත ඊමාන් කන්දති එම ලොබෙත ඛුන්නා උක්තුම් අගොමෙන් අසුම් කරාලම්බේ අගොමෙන්ගේ ඊමාන් කන් හර්දනා කුරුමටක ખાસ ගොතෙග ආඛිර දොස් අන්නානකන් අබදස් කුරිමතිය නුබයකම කුරන් කස්තු කුරුමු එකුග විස්නාරම්බේ මාදම මරුවානේ මරුම ෆෞති මින් අල්ලාහ්ගේ දරබාරන් හාදිර කුරවන එන්තන් ලෙතේ දාන් ඉන්න ඉලයිනා ඉයාබහුම් ثم ඉන්න අලයිනා හිසාබහුම් අල්ලාහ්ගේ දරබාරන් ගොතේ එහෙකම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලගොමෙන් දෙවි හිදායතුක අලිගද නූර් නිම්මවාලබමු ෆුරියම කුරබමු බාවල වෙන්නේ ෆහුගේ ආයකමවා බකරා සූරතුක 208 බනාතුක වහී කුරබනේ වත්තකු යවමන් තුර්ජඋන ෆීහි ඉලල්ලාහ් තබාමි හුන් එදු හබ්බිරියති වාෂේ එදු හොගතිය බාමි හුන් අල්ලාහ්ගේ දරබාරන් හාදිර කුරවේනේ දැන් කොම්මේ මීහකබ්දස් එමිහෙකු කොෆවා කමෙග්ගේ සසා නුවත ජසා ෆුරියම ගොතක ලිබේනේ වහුම් ලා යුද්රමුන් එබ්දස් කාල අනියාවරි කමෙන් නොන්නානේ බිරියති වාෂේ එදුවහ මේ ලොබෙත ඛුන්නා උක්තුම් අගොමෙන්ගේ ඊමාන් කන් තාසාවගෙන් නෝනේ අගොමෙන් නස්රා මදදන් ලිබේනේ අගොමෙන්ගේ මුස්ලිමෝගා මෙෆෙන්න ෆාහිෂ් කන් තතක මුන්කරාතන් ඉස්ලා බදල් කුරුමන් අගොම බේණුවාකම බනේනම අගොමෙන්ගේ ඊමාන් කන් හර්දනා කුරුම්බේ ඒරුම් ඊමාන් කම් ගහලෝරින් එංගේ බස් කම කන්නාරා එහෙකම රසූල් සල්ලල්ලාහු හදීස් කෝ බාවනේ ලා යස්නි ઝානි වහුව මුමින් මුමිනක් zina no Quran zina Quran ene ki mu'mina ni iman kan jelli gende beruwe gende ei mu'mina ka haisatun Allah ge kasakula dum wantakan Allah ge ekka wantakan Allah ge kibriya wantakan marwanaka maruma fa Allah hadir qurba sawal qurbanaka dikan tattan hitun tedu kasawar qabul Quran mikun Quran ehkam Allah subhanahu wa ta'ala munkarataka aish kan tataka insana durwima ene nur debbani yen algom me keni hin aliwu me sekundi tana wosume duufase wume mikan tatan algom me minbar wani algom ge iman kan hardanawe mi iman kam ga himenani mi hakantan ni mulin bes hituge adin qabul kurenje hakanta islam din dinawe fane maagane tinkame ge maccan iman kama islam kama ihsan ka mi ge teren algon me nagali iman kam mi iman kan hardanawe ge noni algom ge mi aqida wargodanwana aqida wargodege menuwi algom men nan ebbes kame ga kurir men nulibe huriha kamen Allah ge hadratun kam wani Allah iradan qurba kame bayen mihum beenuwana musantiwa eko Allah subhanahu wa ta'ala ge hadrat ganiya kan nimi foni mi ala kan nete musanti kam e Allah muladene odege me ala timen Allah musanti kan debba fina mina maghfur danika rasul hadis ko bani timen ilah ge bayen alun ve e alun timen Allah wahi kurve timen Allah e ba mihum fakir qurba fina mihum nitike halako nitike hinga dane maghfur dane mi mina musanti kam
Allah muladdinudigim ekomikam bes muladdinudigim ba Allah algomenu jehne swarga e Allah kiwe to ene debbawa timinne nude e swale nukurwen e Allah muladdinudigim algomen shifaen edeni Allah subhanahu wa taala shifaen nudebba sabak Allah muladdinudigim mine mihar shifa debba fina mine kanta goswan e kanta muladdinudigim ba e azal suren e kanta muladdinudigim ba Allah e Allah huriha kam liwa fani e bes kamen alakam majburen nukurbe kurashek ehkam Allah subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam e tabligh kurabumuga dawat debumuga demi hunne wagen ekanta tahuga iman nistakun iman nuati hitam faal kurabim Allah subhanahu wa taala kike to wahi kur afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin kalevan nistakun majbur kurani iman bumat ekanta mukur innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha kalefan beenu miheka hidayatan udevene Allah irada kurba miheka menu algomenge kamaki masaka kurun tawfiq ya Allah ga hadratan li bainat lobeta khunna waqtun dua kurun bi Allah subhanahu wa taala algomenge iman kam wargode kurba imi iman kan hardana awima nuguda fada iman kam hitu go ufadi jenama den algomen hulangunna dekununna mi hulangun aamugate kam yennane europe go mi hunge vairoli ay algomenge iman kan folinge bede hengoske nuane algomenge iman kam ki guda itte non e bimbol negembe bimbol negima bilal ibn ribah habshi alaka vegen sorga wanta vereka vegen diye makka ge bimmati ga damale veros ekkala hituga bimbol negi fa waqida ennen lolu mennara he fulwara wada ga tin kike fida ahad ekka wanta Allah inkar nukurabu e iman kan hordaran awame miwa gote ki sajale bidanaka ma masalene te gobes rangal tiwe salal gote eve lobeta khunna waqtum Allah birweti wambi agomenge iman kan hardana kurumbi akhirat dos annanakan abados kurmati ga babambi Allah ballamawdi kimbakan as-samawdi kimbakan duniyage horiha men nufenu kam gavis Allah en ebdes kam banghanawe gen nuwak engam luqman ge faane kalifan ge darikalna wasiyat kurbi wasiyat gavis annane ya bunay innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi as-samawati aw fil ard yati biha Allah inna Allah latifun khabir edari fulay kitam mi kudakam kam gavis kalu forega kalu hilagandege matiga zarrege minbar ekam bikam gavis Allah subhanahu wa taala ekam gennawan Allah ibes kam banghana wegenu e tasawwur e khiyal algomen hiduge tere badafinama den algomen nukurene gos kam ekkura lobeta khunatun algomen ge mustamaga fahish kan tataka munkaratan amwegenda emme mursawaki algomen ge aqida ennete birwete anje farat ennete emi algomenge iman kan hinawumge sabun algomen mihuriha musibatakin Allah wa yakrubani wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum tibami kunna dimawa musibatake tibami ngamillatum qurakan tatago sababun anna musibatake mi algomen islah wambi algonge du'a ek Allah subhanahu wa taala algomen emmen heus neba Allah emme bada lobedu ganna walukan fardu fasnama da rakkatirwa baykam ga algomen emme bes lebu algomen emmen azum kadalam be algomen mitatibbe emmen bes miskitan annairu ituru demiheku miskita genna ei Allah subhanahu wa taala ga hadrata ala kuttam wan fashafi nama enage huriya kam islahu ganda mi namadu gemme bodu beenu inna salata tanha anil fahsha wal munkar mi aqida algomenge hituga terega ashakan namu erun algomenge kantaten islahu wan timennege ambimiha timennege angin darin awra niwanu kon nutibene ege devana jadalu kurumge jaagennete Allah ga hadratun niya kandeli nime evves kamakan evves miheka badalen nukurwenakan ekanta badal kurumge haqqoni hamekan Allah haqq itun teduko kashawrgo qabul kurumbi erun Allah subhanahu wa taala gonna huriha kam galu ifase kan debban Allah subhanahu wa taala gonna ikhlas re kan debba telu beta khunna waqtun nabis amal kurumge hew tawfiq debbash amin wa sallallahu taala wa sallam ala khairi khalqi muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in